بردوام بکن و عویل می بری خبدن استانبولی پیشین کوناری باو و پیرین ما کو ادی هدی تنش بیر کرن به حول هستاین کتکار زندگی دمین شایداریا بیولوژی فستیوال دستکاری سازکر و او هستا آنین استانبولی او هستان ها هنری خال قدا تقسیمه د پیشینن لبیوغلی استانبول مهریجان هیا فستیوال هنرین دستکاری جارا دوازدان تیلدار خستن لقادا تقسیمی جهفت هریمان هفته و شش هسته هنرین خواه نشان دادن. پیشه این که ایدی تنج بیر کنیم به کدوان زندی دمینن. اف کفر جداغرات چوبوکا انقره کفر آککه و لدنیای هری رنده از اینها وی بکم سریع گردانیه. Hosta Ayhan FC salın şekilde de keviren. Be encama kedaviya hejade ev kevirin u hader kevin o evji jigerdaniyan ra dibin xemil. Jidaran amuri xwarin u ve xwarinê bigirin heya enstrümanên müzikê çêdikin. Yaklaşık bir 35 senedir. Ev 25 salın ez kemençeyan çetkim. Di nehsaliya xwe de min dest pê kir. Nifşên û hene em şagirdan digihînin lê ne bi dilê me ye. Hinek bêsebrin. Hoste Emine Kamberoğlu 25 sale ve hünere didomine. Ev jî ji ber destê dapîra xwe hînbûye. Biz bu dokumalardan iç giyim, dış giyim... Îne potê riziya ye. Em bi tevnî potên ser maseyê sahpeyan û potên bixelm û her wa kin jî çêdikin. Ferqa ême tayê wê ye. Em bi tayê kindirî çêdikin. Ev qelşek sağlam e, bi salan dikare berxwe bide. ...edilmektedir ipliğimiz. Kendilerinin özelliği de çok dayanıklıdır. Hem yıkamaya hem saklamaya dayanıklıdır. Def, keçe, yemeni, cam, sıfırkari, telkari û yendin. Ev hoste hemû yên wezareta çand û turizmê ne. Armancî, parastin û domandina van pişeyên bi qîmetin. Şu ana kadar yapmış olduğumuz filmlerde Fetih 1453'ü Bi salan e ez vî karî dikim. Em ji fîlman re û ji rêzefîlmên dîrokiyên TRT re jî amûr çêdikin. Dîsa me ji bo kulliyeya Bêştepeyê û qesra Topkapiyê berhem çêkirin. Em di malzemeyên xwe de motifên Selçukiyan dinexşînin. detaylı ve Selçuklu motiflerini ham madde olarak alıyoruz, ürüne işliyoruz. Selçuklu motiflerini yaşatmaya çalışıyoruz. Festivala destkariyê heya hevde ve mehê dê dewam